Makĩaria gĩcukĩro-inĩ kĩa feri kĩa Mombatha, akui a nduthi moigĩte matereba aingĩ a ngari cia gũkua thii nĩo moinaga mawatho ma barabara na gũcũngĩrĩria ciĩko cia ngari gũcinwo. Mtu wa matatu mnatoka naye 80 kilometers anakimbia mbio, akiona matatu, akiona abiria anafunga manjes na uko nyuma yake, unatarajia nini? Kwa hivyo kubeba ni stand, kushukisha ni popote. Kwa hivyo hiyo shida ni yao. Alafu anatuana sisi hatuna body, ati body ni sisi. Sasa mbona wao wanalalamika na wana body? Wewe unajua umekonga mtu. Kwa nini unatukana mtu? Mtu wa bodaboda umemkonga na mwisho tena unamtukana. Hiyo kitu haifai. Mathiĩte na mbere na kuga maabitha a borithi nĩ makoragwo mategũtuithania macira ma barabara na kĩhoto, kũrĩa moigĩte kĩhoto kĩa andũ a nduthi gĩtithingatagwo. Tunaamini kwamba wale hata paka maofisa wetu anaamini kwamba mtu mwenye gari ana ushawishi mkubwa pale kwenye kesi kuliko ule bodaboda. So ndio inafanya bodaboda anajichukulia sheria mikononi, kwa maana anajua kule mbele hatapata haki. Kwa mudu wa gari ni agutha bodaboda, reke athie mwenyewe etware borithi. Undu ucio nie ndirona wi mwega gukira aguthe mundu nore. Hau niho ningi andu makoragwo na hasira. Ukiona gari imechomwa, ni mwenye gari amegonga mtu wa bodaboda, alafu mwenye gari anatoroka. Hapo ndio shida utokea mpaka ikafikia wakati gari inachomwa. Kahinda-inĩ o kau nĩ mamenereirie ikinya rĩa gũcina ngari, makiuga rĩtibatie, makĩũria aruna ao kuma mĩena ĩngĩ ya bũrũri methe kĩhonia kĩa ngucanio ciao hatarĩ ũthũkangia. And I thank God because in Mombasa so far hatujashuhudia kisahama hicho. So ningeweza kusema kwamba wenzetu wa maeneo tofauti kama Nairobi, kama huko Nakuru, tuweze kufuata utaratibu wa kusuluhisha hizo migogoro. Koguo no njurie andu aria angi tondu wira uyu turutaga wa bodaboda, no wende gukorwo wina gakari gaku, no wende gukorwo wina ukuma boda uthie ngari-ini. Koguo riri uracina ngari ni ta kurega urarega gukorwo, tondu ngari ona mungithie mukwaruzane nayo gwisheria na thiku ici gukiri bodaboda ni turi na kiama gitu, no uthie ona ungienda wakiri ni ukuona na one kihoto giaku. Koguo ni ndirona he bata wa gucina ngari. Mĩario ya atwarithia a nduthi yũkĩte gũkũ, nayo ngwatanĩro ya ene matatũ hamwe na matereba a ngari cia gũkua thii magĩbanga gũtabania mĩrũrũngano makĩmenereria ciĩko cia ngari cia gũkua thii gũcinwo gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi.